Bida Yesu ase. One sama ne. Ona meso adebrao. Ankwadiya ahuya. Ankwadiya yadia asombo. Na yene komo ababoa ona aboa me. Na da Yesu baba no wanya ankwadiya mu chefa. Amen. Yohane asampatra mi ansa. Ahona na minu di nkomo. Yohane asampa etre mi ansa. Tijemo baako adi besi aduonu baako. Meno ichanya mi adam. Se usoma ababoa. Amen. Ba onsa ma Christ. Fine. Now me start you free. John chapter 2. Now me di anwanam no aba. Intina me see a big kawa ama abunfu. Amen. Amen. Kromo amen muntimi nyeso. TV ne baba ne aka amen. Na bofofo anyeso. Amen yo. Sana mewe. Amen shao. John chapter 2. But Babia Medeka say John chapter 3. Now the agility. Yesu Christo ne mame your friend Mary. Nipa nyina nim say Yesu mame din Mary. Now Jesus Christ. Na ne mame Mary wadamfo bia. Okay now. Na da yawo Christ no magia disa sabra na mu ani yawo abrante maame no so wo ne ba na Jesus ne maame no ane kana ni ba no anyonkofa we ko we ho we nsu ko we ho enti dabi Yesu wo fie ne maame Mary wo fie ana kana ni ba no aba Mary ho ana obred invitation say ne babarema aware and o invite Mary ani ne ba Yesu Christo listen good ne babarema aware okay na ana o invite Mary and the Baba my Yesu. Jamaso amen. Amen. The son original life from. Now all invited we did say. Nana kwame. Sa omra infro bi. Yes. Sa na na de tie. Okay. And the abasa wakasa asabiri na Yesu ma me ka tira nsa oba. What you say, my woman, American? Those are Mama Matimeko. Those okay. And the brand soyano. A sense, Mary, not done for pa. Any kind of neighbor until now was so a quantum. No question more adieu. To a catcher, yes, you say, Oba. My uncle came now. Na oma me wudi anaye from. Yes. A trana basu but I was here content. Na ye kosoni mu. Ana Yesu ka se ma. Sa na ti ade age so di kai. Every say masiafo no enya bai. Ade a mesia wa Christ won say. Won ko ba bi wa berekura. Na siafo ne na dia bai. Enka na ho. Enka ho. Bon sama no enyansafo. Babi obeko bia no. Na siafo ne ka ho bi. Nde Mary Catherine so babro no se maba mama. Maba. Also okay. Enti okwa ne kwansiri. Ana Yesu asiafo Peter nom. James nom Andrews Bartholomew
Philip, Nathaniel, nom. Ane John, no munyina ya de abai. Yes. Na Yesu katra wansa, me ma me kokena. Na ifro bi oho. Okay. Enti ya invite me nso, enti me kwa ade sa me ne mo ko. That's Omo nyina akọ. Na ayifro no, na ya ayifro a edimu. Because Israel adia bi a ya fra Falasini no. Na just adia no edimu. Yes. Wama ton se fra Falasini a ya fra no Nikodemo. Ya ton se fra no. Sa ono nso amra ifro na se. Na Falasifo no ye nipa bi a wama nso wama ye Falasi abom se Falasi no. Omonsu was student awo omase. Okay. Enti se omo ko ba bia na omonsu ati di fo ade ba edu omachi. Yes. Ti Nicodemus akọ na no anyu ono nko anakọ e woni ne cruise ni student anakọ ana Jesus Christ anso ko no ono nso ne disciples anakọ. Yes. The person come on ya to no. Wonya bibi free. Amen. Wonya me so amepa. Amen. Amen. Now ani ka sam ne say Nicodemus adi kan through ho and send a Christ aba. Now odlu I front us in fact maybe papa in front of my ayanwa. Number 1 no aduane wo ho. But none sir, whatever serve why friend us in Ada. There is a food. Yes. But none sanya de. Now, sa kotashi manage who ye. Every sir. Many animals of bebre at the preach wrong. Na you do pampanso bia na wose abiem na ma obi a wo paso wo hia biribiri wo hunu de asa na kire. Amen. Aduane wo ho but insani ho ana wo mo kire kuronum hwehwe ase obenya nsane bia ya de aba anso wo anya bi. Why? Bonsama Christ. Was she so obedient sanity and so son wanya by wanya bi aduane wo ho but nsa ni ho. Jemeso amen. Amen. Ana mary bia na no aka kire ni call again adam for no say I afraid the in fact and say ya say sanka me banu wa ha ke kwambia so obamu anyansa de bi oje me so amepa amen. Amen. Me ba tra wa de Yo. enti kwansiri na Yesu ani na suafo bo ago ana omugura mu Nicodemus atrase ya serve na duane ensuo si ho anase ya serve na duane batensa Sanka. Yes. Ana Israel no se serve aduane na nsanka ho a yenya ma go ahead sedi oje me so amepa amen. Amen. Afatie Christ duru ho apɛ ana na ma me ya fast ana ohia no oba watch pa no se ana afa na ma bedu waso ma me ne ho kira atere ne pa ninsa wo de safo ahoho na sa oninsa nti so aba wa dia mesrawo ye biribi na ye nyansa kakra amfa nsavo Yesu shani ma me anim din asema o kan ne se oba adan na me no woyo mebre anya de abai yes bonsama Christ so won show ya o what the ho abai o say Yesu adidi ne ma me atam
Obaka se Yesu ani nso ade. Batie na tie me yie. Me pasa obia o tie me na no. Entie me yie. Jeme so amen. Amen. Afemi se komati. Yes. Christ enya maye no. Na there is a law emra. The word of God now Israel. But the spirit of God anti-Israel. As a tradition, not God's spirit and the Israelites because of sin. And there is no water, there is no wine. Jamaso, amen. Amen. That is the word. But oninsa, that is the spirit of God. Yes. Now Isaiah answer some come say when yanko pa ne ba obama nom tentan donsa. Na the more konkwachiem. Amen. So what dias ya o abaya o say yes in the news yonsa. In the Adams I'm a mesri Yehuafo. Jemeso amen. Amen. Bible no and then reading I to understand it. Yes. And obey God's spirit antinimono. Oba read the Bible no fra no pa ko sia numera wonti ase da. Jemeso amen. Amen. Ethiopia Enoch. No a reader. Yes. What can papa? But no tiase. Awesome. And to Jesus Christ, what catch your marriage say? Me branya nya dia ba yi. Yes. Na me ba trama dia. Abamu ate dia me kanase. Nti Yesu awura mu a otrase ape. Anu oni na ja communicate here. Yesu sorry ya no obusa wonsa. Mosimo pensa no amsai. Na obusa sa ba kofuo timi no nsa sai. Wana kama ba ko sorry tele. Metime wiso hina nsia. Ya wakata tuwa. Yes. Ya wahina. Abi ya wo suhina. Jamaso amen. Amen. Akata tuwa ani ade sha abaseno. Ahina ani atete nsagum. Suhina obakwa kurase na simukase. Ni okonzo ya de abai. Egum. Kase pa ni bi. Ba kofuo se wis onom nsa wom 6. Not just a kind of high. Obia no one but me akwa no. Arensa. What you must want pa amen. Amen. And the Christ actually do was re. No as a monfa ahinansia. Emesisu. John chapter 2 and I'm no be mu no. Amen. Monfa akat ahinasai. Ensia mesisu. Na say hinansia no. Ejira o ma bibi. Jemeso amen. Amen. Ahina di kan. Aye. Ne ejira ma ejira o. Enfia pem. Ho mu a etofri wiase. Enfia pem mianu. Ho ma etofri nipa mu. Enfia pem miansa up to 6,000 years. Yesu katra wansa monfa hinansia mesisi ho. Na Yesu ba ya no. Na nyame bo osoro ne asase. Na nya 4,000 years with the empty spirit. The entire dia hira. Abesi wanfa Jesu. Wanfa kodo. Ani se odi nipa ena nesisi won. What the dotia na nyini nipa. Amen. Jemeso amen. Amen. But Adam born into God's spirit. At your free nipa nipa ya empty what? Pot. Amen. 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 Adam born into Hong Kong to free nipa mu. Amen nipa ba ya empty pot. And the Christ our young Korano.
ɔno na ho konkro ahyɛ ne ma nti ofiri ne mu ɛna obetumi de afele that pot waka kyerɛ wɔn sɛ momfa 6 gyeme so amen ahina nsia ɛbɛsi hɔ ɔbɛso ɔkyerɛ sɛ efura podium fiti ase adam redeem ɛbɛsi yɛyɛ pɛn so only him ɛna betumi afele all the gap gyeme so amen kɔm de ahina ne bɛsi hɔ 6 na yesu sɛ monsisa nsuo mu gyeme so amen wo ba John 4 no aka kyerɛ ɔsɛ sɛ wonim nyame akyɛdeɛ ɛne deɛ ɔsɛ wo sɛ ma mebinom a ka bɛbu sa no no ama ɔde ayi nkwa nsuo nti nsuo no a no ɔde kum no ɛgyina ɔma life hallelujah or spirit of what God amen ɔka kyerɛ wɔn sɛ monsisa nsuo mu Bible said afasa no mu da kɛseɛ no yesu sɔre gyina na ɔteɛ mu sɛ sukom de obia na there is no water Israel nyinaa na they are thirsty na sukom de wɔn na wɔn kra atɔ piti because of the spirit of God because monsisa nsuo mu akwa baako gyina wodi wasa akwa wedi ano be magician jeme so amen na Nicodemus nso ne cruise ante na bi sa omo twan so yes e peso obi atie bi to omo sese anso gum na Yesu sori gira there is a such pot the 7th pot is Christ hallelujah wojeme so amen there is a 6th pot. The 7th pot is what? Christ. Ono na nkwansuo woni mu a odi bi aba fele de aka. Amen. Nti ogina ana wo hye ni nyina ama okasa boss mpa no ohira so. Owi a ono na wo hira so no wa anom bi afirisa na na sukom ne no. Number 2 na nkonkra ade abai ayane ma ohia hohom to wi ano se omonche da bia me ka bi se anya sofudie it's better to learn it is so we are sofo we evangelist we are apostle o ma God spirit and teach you na watimi atro sem no mu ahinta sem na build wo mo eba no amo ma ba mature amen Jemeso amen omo chansa no omo sesa obia no bi akwa na oso otimi num so yina nchia no 1 cup kura 1 timi Jemeso amen ano omo sabi no omo de kwasa Nicodemus one na student to account here adan nsa no hwe no asemo kan ne se ehina sansa we free what Israel when the munsabia wa Israel me gina hay me munsabia Africa na ha me mburukutu yes what do you say ataju jinjanwan koyo nso opemu fibroid drygen phobia drygen minimal palliative minimum lobo yes misani madonko yes minimum pamu yes minimum kasaprako minimum nsafuo minimum doka wow minimum patasi jamaso kasa amen minimum kidis nim kota nim bia that's it edim pito wojamaso amepa amen basan safofro bi aba framua Nabu sase sansa we ayade abai. Nicodemus eni munsa e want the whole Israel. Jemeso amen. Eba cha wati ase. Edu obusa wa mo se. Mama adidisa ayane ya kebeka se service and ase ushers. Obusa wa nse.
Sansa we efiri fa. Jamaso amen. Amen. Wo pebe bi efra no akokopa bi ato. Ko se ye de te. Wonum nsanu wi ya wom. Ana na giri mu te na wan. Ana na kuma bull for. Yes. Amen. The kana no wodi wo sensa we efiri fa. No se nipa nyina ye party, makopati. Ako wedding. Ache. Ase nipa nyina ye party. Omo nyina den sapa no. Sapa. Aba kama. Aso onum wi a. Aso obobura. Ajira nsa no de de anya no. Aba. Na mo de den sapa no. Asia bedru sesa. Acha sai ensapa no. Edisie. And sapone no Lucifer be yi na di. Jemaso amen. Amen. Who fi obeyi na di wura nipa mu apam dadam. Afana nsapa di nipa konkwaje mu. Eba I will send you this year. Amen. And the doba ne ba. Amen. Obeyi na di. Amen. 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 What you say? Yes. The Nicodemus waka say na esha no. Ana service no epaja na no so papa what dey say manyu ani matom dia dia na wo kan ma men kire ho mai bi na wote ho dia ye friend Yesu de wote we ni ma me na ni ma me ye adwuma wo free Nazareth sa oni na sise nsuo o ma sise nsuo ene o hira so hey no se o hira nsuo no so no se ai ena ayansa da ayansa okay we ni Yesu na na wono okay Jamaso amen. Amen. Wanom nsa adu konkwaje mu. To otoa ni nyina no na na adwene fra ye fro no so. Kakra bia no awie na ni ahwe Yesu. Kakra bia wo ahwe mare. Was in fact. What tretrefo ni ampa. In fact, Messiah no ni ampa. In fact, wanom nsa me hunu boni amadi. Hallelujah. Jemaso kasa amen. Amen. Me rensa na nsa wadia. Hallelujah. Praise the Lord. Me rensa na sansa wadia. Hey. Abiamani. To mo dede wi ya wankra. No France disciples mo me kofi. Ye kodru po bi an kodfie. Mama mo holiday. So pray. Oje ma so amepa amen. Amen. Last na me kasam bi. Me say heaven crown wo. I am crown grow. Papa kwala no mun kofie. Yeah, mama mo holiday. Wo bi ama school le. Hey. Jeme so amen. Amen. To okodu fia pe na dia san because I fro no omo che. Wow. Ano owura ne fallacy atade no ku. Owura ku ho. Esa kira me ho. Wose also ko Yesu because wa kan sabi ade abare. Brother, say ya dia sansa no. Ebi aka wa no a kan tra no Tokyo sumu bi oda. What do you say? Yes. Kamasam kabajai. Jai. Okofie ne yiri busan se miwura. Na hina okon wose twan. Makonom nsabi. Na me ko chansi nsa. Jewe so amen. Amen. Manom nsabi na mpese me ko changi nsa. Bi chansi no. Na me hwa de nsa no. Sabi esiti. Na ani just sabini. Na Yesu so ya wa. So definitely Nicodemus ebebe fie. To no so dru anu ka kira suafo ne se mo betimi akofi. Mo so mo ko ho. Jemaso amen. Amen. The first time I Yesu ko na ma me mare fie. Omo nyina ache ho na Yesu afiri fie ho. No akogina garden. Ana ode ne se ku ni kuse. No gina garden no. Oni onyame communicate but no train Nicodemus. Ano monsa
Yes. Hello. Hi. Nicodemus, we are no one at Jono, or we are no one go straight or see, or we are no or hintano and at the core. As a trainer said, all the Pharisees and who will say, they are superior, they are righteous, they are holy. Holy. What do you say? Anna Pharisee for no being treacherous, woman a treacherous. And the Israel need be a who Pharisee near no body mossy. Rabbi, as in Yanko, no Dana Nico. What did one cry? What would you say? Went to Minka, what we are to move for. Into Nicodemus O'Connell, I was a Pharisee for a pad in Urugu. Tressa. About was Saranda. Well, who said Pharisee no fanning conquaji? The Okoya Suho, Akoshan Quatia. But I the call no. Yes. Jamaso, amen. Amen. Indeed, what do you do for your honor? A Bob Prunuma and Mary Babiano. Mary Winner knows, hey, Mura. As from Jenka, no Jesu. No, so me pacho. Obana, your friend, yes, no. Oh, what's a grandpacho? Oh, the pacho, I baby. What's one year free? Now, your name is Ya, Kena, and front as me baby. What's a grandpacho me? What's a pacho? Who bet to be the Macono? Yes. No, Sanya Meba. Yo. Odemiri kana mari kwete ho. No kobo Yesu amani yasa mpache o miura. Pharisee ni na yakoto na ifro na se no waba ho. No ase mana mana ntina mejina. Onsa mbane wo fam. Wase mana mara. Ti Nicodemus ewura mu no. Won hunu asamo baby on fan started. Montia ni o. Yesu ankyere mara. Yes. Media ni so akọ ahimi ya wodi abai. Asempa. Osa yare fo yare. Wana wawe wonyane wa. Yesu nya trafo wonya Pharisee ni. Media ni so preachie. Obafia no obetratre na suafo. Enti Nicodemus ehuru ba bia on fan started. To do Yesu nchano. Oza asumdie nka wo wura. Yesu se papa asumdie nka wo. No yi nani. Osi ana menka so trafo. So Nicodemus akase Yesu atrafo a asetrane se wa limiting who to level bi sha onimu hwe. Yes. To say ana de John 3 na yankai hor kakra no nko ana mento aso Nicodemus oni pa be fi Pharisee fo mo hor de jendi Nicodemus yankai o Yudafo pani bi o ye Judafo pani ono ba Yesu ntia anajo wa mawia anajo ono be se ne se Rabbi yenim se wo fi Nyankopon nche na aba se okyerkyerefo te hawo Rabbi yenim dada se wo fi Nyankopon nchen ana aba se kyerkyerefo na obi ntumi nya nsenkyene a wuyi bia wuyi ni kana no wo ma nsuo dane nsa no ya kyerɛ kro ma hacho che ya wadifo aba pray obi ntumi nya nsenkyene a wuyi ohye no Jesse Unyankopon kana Jesse nyame kana Yesu kwase ne se nokre me se wo se radio but Jesus aba answer asama Nicodemus ne kwa ne so trɛtrɛfo yenim se wo firi nyame nkyɛn na aba yenim but let it ask someone say Yesu firi nyame nkyɛn dia why say all the Pharisees anyini what do you say
adwuma me ye last me kan Ghana sofo nyina anim sai kwase wi adwuma a wo ya no afri nyame trodo aye but why say we are sofo a won support to adwuma me ye what do you say sofo mo akoba ye no the same thing Ghana sofo nyina anim sai amuakum message wa maiya preaching ni ya aden kwaje bra nipa beto osa omusa beye no enemy amen amen wo wuri aya no afana we ya amuakona na abofra ne mi o no na na tete me wo wo awie what did you make to answer all the Pharisees know it. Say yes to free them and turn hiding. But why say omunjinibi? Bonshaba Christ. Amen. 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 What you say? And Santiania we obintiminya jise nyankopon yede. Kana ho. Na je said you see katsayo. But if Christ and kwani mo nso hwasema obaka Yesu boase ne say Yesu Kristo boase ne say no kra me say wo say Nicodemus wo me say wa befia but no kora say wo say me Christ me so say wa wo bi fofra odintumi hunu ayo say wo nkwade a woni nkwade wo hia wo foforo say ya wo bi fofra odintumi hunu nyankopon ahini da woni ka tro odu asamedia Vinia. Shonimu, catch on some Vinia. We assess ya wolf fufro. Assess ya wolf fufro. Anyasa. Anyasa. When you copa him, you know, Munuta. Nakopa in you know, Munuta. Ah. The say, yes, to be a son of say. Ah, no correct. So say, one will be for fra. Nicodemus, so I won't be for fra to me when you copa him, you won't Munuta. Number one, Nicodemus, and so I am Marachina for. Why am Marashu for? Did there be a catcher as dear for? The catcher historic, the catcher did the cock for sir. I'm many pound quadia. And quadia, our Yesu Christo. Amen. So the most of Marangino so Nasa now for fra. And quadia bubble. That's a woman did Marashu. Sanam kwa mranu dia na mfasuo bai ana na wo say Yesu Kristo kwa samado akaka wo so hini wo sampa de tire wo ba awuo tiani ye wo be jai memenda samna to ho jai to ho wow na fa Yesu Kristo ye ura na okra de abai Bible says so what do akoma gidi say Yesu Kristo ne awurade na do ano pa mu kaso anyane na fra wufuo mu obaje won kwa amen jemaso amen woni momra amra ne nyina ne wodo de owodo no wiye mra no sudi nam se wo Corinthians jemaso amen Romans 13 Pepasa obiantie jokenkai Romans chapter 13 verse 8 no credo was sent no correct adom was muni obiara ka je oda mo de bedo dom ho muni obiara ka aje odo a ya de bedo dom ya ho na de odo no yonko na wie mera no suti what ya odo ni yonko no wie mera no mo so mera ni nyina wo wie sudi na no ka sense ya wade amra na ka sense aware no eniawu
Emokro no. Emoni mrade. Se emra nsem biara ka ho a. Se emra nsem bi ho a ye de beka ho a. Waka bom ahye nsem mu se. Waka bom de ahye nsem mu se. Do yonko se wo. Do yonko se wo. Odo nyane yonko bone. Odo nyane yonko bone. Enti odo ne mra no sudie. Enti odo ankasa. Ane mra no sudi. Wate. Nye asori abekọ ne memenda. Ote ye. Ojema so amepa amen. Amen. Asi ye ni bia wo se meboa no. Won fra me no won kasa kwase wi ade o ka no bo. Ya Christopher di. Ye de Yesu Christo hu adanse o. Anya da to sonson. Ka ho fra. Wan kwa sore memenda we kurase ni. Ote. Amini do ato. Wa bompa. Jemaso amen. Amen. Nasa bia wo hoya mahi o. Jai de wonni de wo kan wo bo anti jai. Asetra ne se yan somoda. Jemaso amen. Amen. Yan ye ne homeda. Adetie wo hoi. Eso biara wo nyankopɔ wo no se. Wo ye nyankopɔ de abai. Ajuma. You need rest. Yesu ba no memenda akwa asare Yesu ne na adwuma ne de ai. Adwuma ba na no ayi no obunua. Yesu bunua. No shoemaker. Yesu maker. Na Yesu ye toba. Yesu ye toba. Ba driver ni. Yesu twika. Na Yesu ye mercy ni. Yesu sidai. Adwuma ba na no Yesu ye. Asempa. Da ba wo timi a kire me da ba akwa Yesu anka nyamsam. Obi o ye adwuma. Ojema so amepa amen. Amen. Falasiri no. Wo hone ho se wo ya maratrafo. But Jesus added to the right channel. Was no kora Nicodemus. So say. Me so say. So I will be for fra. So I will be for fra. To me only Yakopon in the me hunu da. Bon sama Christ. Na Nicodemus ka asem bi. E be dan no nipa awanyini. Nipa awanyina mafu abodwese. Nicodemus anna trasa mi se wonim. Oya yesam kwa. Nipa manyina mafu abodwese ba dan. Na makome maame yam. Beti me kon na yam bio no awo no. Na ba wura me maame yam no awo me. Yesu bo asele se de kro be se wo se. No kra me so se. Wan firi nsuo mu ne wo. Wan firi nsuo. Anwo bia. Onu tumi nsane Nyankopɔn henie no wo hyɛbɔ enyeye. Yeye. Firi honnem. Tisa me dimra ni nyina so. Na wan firi nsuo. Ani nyame wo nkonkoro anwo me fofra. Nkwaje ebe mo. Hello. Hi. Nicodemus gyina hɔ na afọ ayɛ confused. Saa wujafo ni nkwa. Jebeso amen. Amen. Oninkwa. Dabi atora bi aho. Bitimi hwe churches ni bebre no omye mmobo. Roman Catholic afred omo ye bia hwe. But you saw them. The above pious in so na Mary. Mary so wu mayesie no. Wono kra yansie no yetutwa ne nam. Eto ne nam peten. Edi 15 after the death of Christ, AD 15, and the Roman soldiers and the Pharisees for the Kumbari. Almost one no, Anna a woman Messiah. I want to Christ. Domo Kumun. Kikana nam topete. At times, what can is over so boy? Yeah, be a look to 25 down to 34. Umosi ya shamare nkomsa seka be hwire na koma. Jemeso amen. Amen. Na me tia so dem. Me de roba me de asene akuyaba. Na kwabra ni mu asoa me edi akire. When you are friend. Yes you say
Samubabu Sabibia wa Midinimu. Anona Maja Maya, the Janayan Monyam or Banimu. Or Baniswan and Monyam and Janimu. We are back at our set. And we said be direct. First in the Mahmeso. Kojatwa. Jamaso, amen. Amen. What is it? Yes. When you control Messiah Babru, what bought them? Babru, who will be over Bible? Jamaso, amen. Amen. Maria, Kron, Yanko Pondina, Bompire Maya. What's it? Kama Yufushia Oba, Onunsa, Onunso, Oba, Wankama Mio. Oba, a day, I'm no oil. What yes, Nimu was so didn't mammy in the shade. Now, Maria will be a Kikana Matuagua. Mary Crado paradise. We need heaven. Yes. Mary was paradise. We need heaven. Jamaso, amen. Amen. Now, dear Mary, but to be a free paradise. I call heaven. What question you say? My papa could job what that day. Abofo Ohiamwa to be back of one. You quite. No, quite. You need to be. The W have a catch of Roman fathers, listen. Let them tell the truth. No. One kind of correct. No one some to foot through depending. You know, Sabiamo Kanamobua. Amen. Amen. I don't know your preacher now condemn will be sorry. When am I sorry? You are only one church. That is Jesus what? Christ. Only one church. You are only one church. That is Jesus what? Christ. You say amen. Amen. Now you are sorry about me. I sorry behind it. I sorry I am in the power sacra. Hallelujah. Amen. Amen. Remember, cast a pillar of Zion Church. I am the church of Christ. Hallelujah. Did you know me? I saw that. Amen. It is a me bottle and ebra. When I me home cook to me, I mean I'm sorry. You say amen. Amen. I sorry be I sorry I am in the power of the Abbey. Amen. Amen. Pentecost na ba ya che, Assemblies na ba ya che, CS na ba ya che. Fanzem hunu to. Na ba sakra. Amen. You say amen. Amen. Nicodemus, no one you check Christ. Why your papa panimu? Na fa na Yesu nso won fi aduasa. Nso okoshe dankwa. Every Christ. But what you say? Ntimfo sabia wonyini apa kokora na nam me kwase awi aso na obenya nkwaje. Don't play joke. Asoria e manyini ta no de me nkobida. Wonim nyansa. School now what do back on school no yet how many years? 5 years. Okay. Pampansua ya dunu. Etwa say ma obi adwenim. I am fine. What you so amen. Amen. Nicodemus. Christ ba kasembi to asokai. Yes, was no crown of crack. So say when free so no woman will be. Anwobia. Only to me shining Yakopa in the Mama, who hear for fro? Animal bra. Who hear for fro? Amen. Amen. Yes, you can't hear your time. Now you are such a paddy. Who hear for fro? I saw the penny. Say, I dear one year for fro. And got your money show to the Masada. Who to a way I come on to me. O say tawa come tweti adwemmone ne bonsamdwene ene wo tirim sika nibra ne twa ahantan
ya samiri ana ne wase sai osoli ntumi se Nyankopɔn do free honam awo ne ye honam do free honam awo no bia no oye honam do free honam awo ne ye honam ana do free honam awo no ne ye honam the man nya wase maka kire wo se Nicodemus oh foforo Yesu hunu Nicodemus adwene se asamiri ye ne wanwa na brandie pa me papa panimu antese agese wo me foforo me maame ye cha ma da na mawura ne yam sani me tiri wura mu kura free me ko baba sense me ankata kura me wo cha me maame aso cha asema kwala ekede kwala keto aka mpani nsemse isa ya wo me foforo dem so amen amen awo foforo no so John 1:12 13 dodoa age Christ wana watini die o ma on tumi so ma Nyankopɔn ma abaya no emfiri moja anadi ohonam pe anadi obare ma pe na mafi Nyankopɔn mu ana wo wo ojema so amepa amen amen enti Nicodemus eba kasem bi o se amane nya wase maka cho se twase wo foforo eframa boko fa ko epe Nicodemus emframa nka se boko ba bi epe na wote ne nka what menka na ni fa ko efiri fa ko ekro fa ko emframa ni firi ba no obie ni wa emframa fa otimi woni se emframa e start na ba bia emframa no so ba end so obi edim sano so biara wa woni firi honhom no tie sano bia ya woni honhom no wa de aba tie Nicodemus boase ni se ebeye dan na yenum aye ho abadan ahana me de no Yesu be kasem bi wa ha akondam ebeye dan na yenum aye ho abadan na nsem a wo kan awo foforo no be dan na ye ho Yesu boase ni se wo ye Israel kirekirefo ana wonim yenum akondam into wo ade ntratra na atra no ezeba bono no wo isi atratra ni ana disanse ma me no kan wonim na dia na ya na wo tere nkwala ne de se wo muti no jama so amen amen ada na tere to so kan ana wonim yenum nokra me se wo se yenim na yeka dia yenim ana yeka na dia hunu ne yedi ho na dia yehunu ne yedi ho adanse na so mo nya danse no na so dada mu Israelfo mo nya danse se maka ma fama sem na mo nya na se Nicodemus listen and listen good se me kan fama sem mo nya na se wo nya ebere na me ka na me kan sura sem o ba ji adi obi frosro obia ni wa foro soro did go free soro sane did go free soro sane ye ni papa o won soro oni papa o soro na say the Moses ma o won so esre so ai a former Samuel American ye say Moses ama wo won so wasre so no say na twase wo ma oni papa say na twase wo mo oni papa Yesu so na obiara wajini die no obiara wajini die no anya da kwa na say Nyankopɔn do meba wow jeme so amen amen Nicodemus gino na nsegu nachi ane nanim ayi dobi ene osuo na adwiri nyira ye dige Yesu se me ka foma sem na se wonyilia abada na me ka osura sem a obaji adi a foma sem ni Nicodemus se de Moses ma wo no so wasra so sa de twase ma oni papa no so na de tie nie Israel for Moses ekoyi won free Egypt no omo be di bone wasra so ama awowo kekawo Moses so fra urade ma urade ka tira ne se ye kobre wowo na fa duasi wo na fa kobre ne mantra ho se na ye Yesu a obewu dabi ade ne moja age yam ne nse so ade ne nesi but Israel for who sa agimko bi baba jama so amen amen and okawo mo form asem de asi wo fam ene de asi wo so wo jama so amen amen was said the Moses ma wo no so wasra so na de na tia ne se Moses ye kwabiri wo won wie no wo de bi bekaw no se wo nua timi ye brebre so mu no wo tia wuti na hwe kwabiri wo wona na wo no mu buro na ewo mu ni nyina atu ya de ba ko no wonya ahoɔdene saa ne yɛde Yesu dia no nso dio wasena sɛ dia no so enti sɛ Satan
wadada bronsam wadada wan wakaw se twe no pu adwaman koro no awudie pasame nkumnya anytime kunsum papa mu adugu mu a adu bako bunsam jemu no na so paje wadi say na se cover asebia no hallelujah amen what is here yes upaje wadi na tiam yesu ajeme hello hi ubonsa twas na bonisu ene ne ya seta pu agu mu no na ni nyina afriko hallelujah jeme so amen nti yesu kan sam mienu ne bom wasoro nsam ani asase so dia ensam me mafuti amedema ani se still wo wonu a Moses mutai wakeka nipa ma wo wuye oguso keka we cobra yes jeme so amen wakawa na afro so na ebekum ana Christ anso ya cobra wo ankwaje wo disa wo woni bikam na page woni ha Christ o hwanna na nikosua bato woni mu pa na yiburo ni nyina afi mu hallelujah na kwache abaya wo amen the matrasi masese na mahusha sada die bitwa dadie anu tenu mabotam ama Christ no na sanka wo bi akama yes na sanka mayira yes na sanka mawu woni bi say Moses die amana no anya akobere wo won wo won keka binu mebebre wuwi ama yesie wo pare kobere wo won ba ya no wo ma wo won ka wo nyina be yesie amen sa na yansu ya tai na no masoma toma na Kristo nya maaya no wo musu gire wo mbodi ya tamu yi Yesu Kristo adawroma osane dua no so ntisa me de bone Satan de bone be wura me waya wo kawa no pubura gumu jema so amen na sa na me yamatom no bi so me kwa chi pega mitiri ade be hwa sedua ne saana na ni betom anim se kukuro na fa body so nyina na hera me ba ta wadi ase me dawra dia se ama bofuofo ana yonkwaji ada o paja woni ehwa sedua no na katia Yesu so owura me so wo wodi bia ya dia amen yes asampa na me kato sa quotation na me do jemeso amen do yan to aso 16 verse 16 na sadio Onyankopon do wiase nie o wiaya no ana fe obakanya me do ade a kire yen sadio do wiase nie parse Onyankopon yi me do a odo yan no a kire yeso sa wonu ne wo kase a wode ne ba sanu dua so wo yi me do a odo yan ne yadan a kire aha wase sadio Onyankopon do wiase ni sa wode ne ba Paul sese Onyankopon yi me do a odo yan ne yadan a kire ya daso ye ne boyefo is true wan kasi ya daso tere wase mra ni ya daso ya dia bai boyefo bi peso obi akabi wase ni ya daso ya dia bai ni boyefo mra na pamre kire ben kaye akekaya mra na wo no akekaya mra na wo bro ewo ye mu no ya ne boyefo ya daso ye ne boyefo opaja Christ awa sadua no so okuru mai woje me so amepa amen mani aji no hello hi bonsama Christ open popo bia awo se de bia da uyi na ya wo kamfo no wo da na se wo se na monyam a aya hwan Christ Jesus Christ asetra ne se anka wo woni ka ho no ko ba ye wo na japade
Me say ko ba ya wa no de ba. Eja pade. But I sit down kan Yankopon. Na no nyam kan ba Yesu say. What na ba ya agede amaye. Jesus. And me wo buro ni mem. How de wa hwe awia ba 12 o'clock. Satan se ko bu apetese. No akobu. Be say uhwie guma na kura. No wa jagu anum wa. Ahwe anum ne obo. Wo wia no anum ntasuo bebre. Ya kaw. Awia gada now. Na wa sa de pomo. Atoso. Awia no. Ma soja pada. As also Japan na ufitem na nsoda. Unwenu anu wani ase pamira. Yap. Na chese abrantia nam na jo to sine nano. Na wusie ne nam na ne hu. Obia kawo. Ya Yesu ahu. Anka prostitute. Ha me say so okoni yi nyame aya asa no so obetimi amunimuni jemeso amen me so obetimi amunimuni ayade aba munimuni sabi yes wase sani Onyankopon asuto wiase ni se wode ne ba wona kro ne ma so de ne ba wo wona ba ko pa wona Christ the body nya bionu akope nya bionu ba ko pe wase obiara aha na amadam oginity na anyela oginity man ka se obiara obaginity wase oginity anyela kino kaya wa hwediye wase obiara oginity no anyela aka obaginity oginity anyela watchane smart obiara oginity anyela obanya dia tankwa sadi na me hunu se de wanyi na ni so ba dia bai bajira o munyi so ya so de wanyi na ni so ba dia bai bajira ta semri ni papa pray anyi Yesu ni jemeso amen anyi gidie ni gidie yes abaifo gidi but Christian no masem o munni so ankramofo gidi but wo munyi Yesu Christian ni o munni Christian no masem so abosonsonfo gidi se nyame wo ho but awurade no masem o munya dai o munni so enti gidi anyuma ni mu no gidi di ai we ye anana gi me pese obi a wo tie me no enya da ginti asem yiye ankwaji na enya da gina me kan ha ya afamiti wa na me wira ho amani pa ni bi jemeso amen ayo only Christ alone ha wudi katamabu da ti ubakobu nsam jem wudi Confucius achi ubakobu nsam jem tia sem city huza wudi na tia ubakobu nsam jem Joseph Smith want me man kwatie da Muhammad want me man kwatie da yes ayo only Christ Jesus hallelujah Yesu ato want me man nsam yebo Yesu di na onto say only Jesus Christ alone asem pa na make control nkwa obia wase mewu na da toso me nsa ma sore bio me wa ho kwan se me de me krato to ho Christ no no me sa wa ho kwan se me sa amen na wo de wa hwesa wa man ho kwan bibia nya me fa woni wuo yaba kire Christ adana yaba kire Christ anadwono ahomadache no wo yansa nkira ne yansa ne yade na ekro
Peter tam second. Akwa bi afra Marco. Peter kana so ba ku se yen. Won hwa obaka se. Asama ade Peter ya enye. Jemeso amen. Amen. Sika na Peter peja no. Enyankopon asem. Wa kire se Israelfo enye obi a wona so. Eti asem. Do abaka senye. But the sons of Christ abide so by no what did the ayirantino was that Tamasoni ya dia ba tare ho sasa maba na mabaka sempatre no amfa mi jahamam monto aso na bia obefa otam ya no de bo ade obusa wo maba ne se mo hwehwe wan no me say hwe Yesu Nazareth ni no was minie waka asaminie no atonso no me nyina akọ machi bia hwehwe fam was mode emma enen krante abam susu odwotwani ene okoromfo emra na menim wo asorifio ana me kyerɛkyerɛ mo no ada na mo ankyeme me bre na asunti Jemeso kasa amen. Amen. Ye chemo. Na wa tro se obabu ogwanhwafo na nyori nyira de abahwete. Yesu kasa samina mo hwehwe mo de a mo nkyeme nko na mo nya awe no. Efisa no wasra ma wo. Peter no nyina akọ. Ya kyerɛ Christ me no adia me hu Jesus won say mra ya di Yesu ko asofo fie na wa sa asofo abo Yesu sutara asofo no and slap Christ asum efrisa Jesus e ma hen wo mo di asori fie dani dwadi fie atesane bia omoye na so dem banfuo nku kosia kokko kosia brak ye dane asore no edwadie in Christ ye bobon sotro akwa ba ko hwana ni me was hwana nimbi wo akwa we pa no ba kire kroma na ni wo ya hisem wo akwan ahoro na nimbam na tnafano so na Christ hano akwa ba ko yi ne nsa na sum wom wan Yesu twana ni wo so wura ye yinti na abo masom yi se me kan no kura di no kura no wa dance ye denti na obo me amen amen hano kana ntu ya yira no de ko Herod didn't ma Pilate. Na ya sad na ba. Ya wuro na tade. E ba ka sema kyewo. Elenu ma yede koboko. Atise hook. Ba ko bi akura hook ba sa 12. Ana de buru Christ. Na so de odi tana. Na sema ese na so ne video no. No ma chena na na tete. Ne tuatua no ya buro na kosi se wa ye mre anya na tinku ne aboye o sanafuru mu bada ho a sanafuru ho bada ho a ye wie no omde ne tena ase na omo pepla omde tutu na boduse ya sha boduse mu ane atwe na wi na tu Jemeso amen ye tutu na ni atete nyina Bruno Bible said no one near ofe what change free the party be what is here ya Bruno to the point to say Samari kura ko jina wa won hu se me bani ni na nim tabi asesa le wedia no adi for me
Jemaso amen. Na anika sam abrantia until body mo. One day this man abasasi form. But I'm saying pajiwani. There is a privilege. So Moses aya kopre wawa. When you go born namnatum so. Ade yesu so abasa no ha. So obiara wa pan kwajia no. Empaja na ni hwa no. Na wonyinini. Na nkwa woni mu no emewura no. Na yatam yaburo no wi he ani ese ni kumfu atade ani ade nso akyesha no ani kasam ne sa asemi ani ade so a Christ no no obi anso ada ye mo obi asenu ye mo so da enye dua ketua bi o ye bim ana da Yesu ko ho ana wo twene fom ya bono mana ya mre emoja nyunu anka ni kwanse be ba tawa dia se banka wase bura ya bono wo famu but so wo wu ho a wo wu ma Israel ana me traba dio Ghana for ye mistake wo bom pa da samani no wo tiemu ka se eli laba o se just a ya mekuruwe anya de ban insama anya de abepa de opanya ho me study Bible no ana mu say kuruwa na yetu ne wa kapa aya mama mu cap ana wa kapa ye Israel cap jemeso amen ana botaya Christ de ba ya no eye Israel nkoa so obaji ne maye firi won boni ana akobase omana nyina ni ani ase dodo age no wona age ne die di no wama ntumi so ma nya nkopɔ de enti na wose add one cup e de ka ho enti cup de pia ya tro ho Gentiles to shedi no seja sabaya enka cup we dia mani twam na cup ni gina wana ha no na ba ko Israel de no so di akire won se entwam na se na wo sama no mo de open wo fire no no mai ansa na Israel de na ba mo ayede enti nkwagia no amama mo fu de dikan ansa na Israel ayede amen woni mo wo de di akura asemato enti bura ya bura no so wo ho a ko ma Israel so be de se ka won yam enu wu ya ko ma Israel ya de ade boni trim no wu ya wo ma Israel etwa se wo ma wi ase nyina amen bo won sam kasiama Christ enti sa ka po ne mienu me tra wade o wano mana ye empty sa ka po no ana wasa mama mu ni bi etimi furu so obekwa akotenem taka pu ni da susi amama atena na efu okotuma according to Romans was say Israel for asiase kosi se amana man be wie maye saka pu ne maye amen bari bebre nim mesi asofu omo diewu omo fa asore ni se business enti so ba kanya me mu no kore ama ukira anya nkwane da holiness is a great game woje me so amepa amen fa enti Christ our say ekunu ne kumuni ni kwan so say wo wuto ba bi rough because say there is a two cups awanu manu okay okatra sabadi o mane sa kruwa manu betimi anom o me se banom no kranzo duwa no mo kota masenua ane ya de so a Christ close na ya de so ano no e o meaning e ye globe
Mo amako school. Yes. Close na de so a Christ. Me say ade abai. Oh, asemunia. A globe. A wiase. Jemeso amen. Amen. A wiase of four corners. Me say wiase awade ai. Four corners. Four corners. North, south, east, and what? West. And the assemblea na so Christ no. Na ye wiase nyina na ade abai. Sono. North, south, east, west. And I'm not sure as I am. Now, dear Bakwa, I am a Hunisa. Now, Isaiah, I shall come to what training if you are some pranson. Now, oh, sorry. And that can afford the Aya Abrabo training if you are some pranson. When about the Kodia Ma, or training if you are some pranson. Bonina was swine. A real bonnet. A bunny fashion present. So there's a bonnet perfect. Demeso amen. Amen. And try so much yes. Be very careful. Amen. The Christ has sent you a son. You do cover your friend in it. Your self friend and woman. Demeso amen. Amen. The day back the cover. Back the nutrition. Baako de ngo bepo ye de ne duru ho pe ane yesu pagya anani o hwa adom ni nyina ane ye kirimu ne to so jemeso amen. Amen. Left ye born in sawe mu dadoa awase kire nifa adro man kwachia o de bira nipa bonkom adro ma chadia ne wuachi o de bira nipa. Jemeso kasa amen. But one who Tiasemri asofo bi so ne nano na bi obe nipa bi abetu na asi bia ubedi yie bi oka bi aboa. Jemeso amen. Amen. Tiasemri ne nano ye bom no ayasumdie adema wona aje Kristo ara de abai. Amen. Asechira no adaya wo na obedura asase ya so na bofo no de beto no. Adumanya mo osoro asundue wa asase so. Osoro ya na dwa asase ya na aso ntiaso. Asechira ne se osoro adwa no ekura ni monyam. Ana asase ekura asundue. Because as soon as Christo na ya ba dia. Amen. When somebody knew what is it? In the Christ, young Gentiles, no, young financing and the Jemeso amen. Amen. And a young family name and the young one. Minute. Obaye na dwuma wie ya nkankwache na boye ya lucky any soldier ni na wode pia won and fellow aho ana ya mama mu fuofe nya nkwa wode tue ne mfe na koma ho pe ndi ya mama mu fuoi awurade abedoyen te se na koma. Amen. Obakema amfa unkoje ni agro message amema ne hai Mentimi command in Saudi Arabia. Mentimi ko sanuoma we o kata. Se me ko preach. Jemeso amen. Amen. But what has here? Ya ma kwan. If you say a whole Arab country and shrano say aha. Yetimi bo Yesu Kristo din. Money do we pay you mu. Amen. Jemeso amen. Amen. Abratia. Don't play jokes. You need Christ Jesus. Na mama itira wade. Yo. Asanu ya no bono north niti. Unsa niti ya den so acha na se no. Ya father do am. Jemeso amen. Amen. The head of Christ is God. Nti nya Yesu nku na tipe one na ja.
and a T-Pain. Yes. A general Watson and so T-Pain when I hear him. Yes. The person can be pictured. The head of Christ is what? God. 1 Corinthians 11 verse 2. Was in the T. Then such an addition. Your manager T-Pain. A drama to the mutia. Monsieur Drama the eye. Obajame, Miss Rao. Kakira and dinner. Papa the Bufuya. Be Psalm 18. Me kasi match no. Jesus said to the others, "O pega nani, na janaja. O yina ni atonchai. Na wachema liali, laba sabatani. Aja, denti no wapam." That's Psalm 59, verse 1 down and 2. Yes. Abem, wasi, radin senyeti, sentiment nyum, na sunsi. Say Jesus kasa wanya di amen. Na mumuyo ne bone. Jema so amen. Amen. Mumuyo me nyame. Bone akata nyame ani. Mumuyo me nyame ni pantamate. Enti Christ aso wiase nyina bone ni wiase mumuyo no. Na nyame bie na ni hwe no. Hallelujah. Jema so amen. Amen. Onu otina Jordan mu. Akasa wai ni me doba. Or someone, you know, I felt the Jesus team a lily, not a sabatana. The papa do free. No say, hey, me, I'm a dopper. The Amayoni. Our summer puff from. Let me destroy. We are separate. Yes. Be Psalm 18. Psalm 18, verse 1. Or say, may you be Yamado, Radima Hortain, a Radina Botana, my bank, a seer, never Jeffo. I hear now, okay. To us, okay. Or say, me young couple of good 10 years began to go to one. Think I. Make Chaman and Quadia Bay. Chaman and Quadia Bay. Or say, Radina, where you decided to be Friend. Okay. Or say, what Jimmy Matam for some. Jimmy Matam for some. Or say, oh, wow, my baron. Oh, Wahoma at the bottom. Now, body for sure, you think I. As some other home, Cham on Conton. As some other homo, a Cham on Conton. Who if you be she, I may say, if you may. Who if you be she, I may say, Moya yam be so frere Urade. Christ no mahu him. Me so me fra Urade. Me Nyankopon. Ana me tie me frere no. Otie mo fra. Otie me ne na so de fie. Otie ne sabra no. Na Urade ti na so de fie. Na me so ne no kontru na so. Asu Jesus so ye leli. La ba sabatani no e kontru na so. E na asase hihim. At once wa asase na e wo soy. Na wo soy. Na me ponyina so popoi. Na me ponyina so apopoi. Na ehihimi. Ehihimi. Efise na ne bo ahuru no. Efiriso no Nyankopon. Ehwe de nipa. Nyame abone sane se so aya ne doba no a ne buhuru no. E wisi to firi ne winim. Afa na nyame home a na ye wisi nko a. Na oje to firi ne no be hye ade. Afa nyame anum eje to hye ade. Enyansama so ni mutare. Ne jasrama bufuo di jasrama adare woni mu. Ana okontru osuru mu. Afa nyame pa so si fam. Ye hwade o. O si fam no. Woni wandio. Woso obeche. Woso wosuru mu no okontru ni sei. No si fam. Mama nyantra. Yemfa ni sei nyame. Woso wosuru mu sei no oye ni sei. Nyame no. Jema so amen. Amen. Okontru wosuru mu. Na osi fam. Na osi fam. Na esum ka bi wane na ase. Na mera wo ba no. Esum ka bi, that is why you boy Yesu asebiem. Bible say esum tu ba. Hallelujah. Na ye nyame e na esi from that time. Esum ka bi wane na ase. Na esum ka bi wane na ase. Na otena kala busu tuyi. Afai. Obeduru ho no. Ana ne ba ne se. Aja. Fa bone ne che. Ate. Se wo komi ne pa nyina na wo nkwase awuro. Ate. Fa che. Jema so ka say amen. Amen. Ahwa no command ma chara kelebe. Aba no otena no so. No de tu. No dem framanta by two by. No dem framanta by etu by. No dis kata na ho ye. Asase watwa na ho kontonkron. Kontonkron. Usu emuna kapi.
esumuna munukum kusu na no hina mu na su kwatwe ne nsnama amra na nyame koya wo sai bright no asukwatie ne nsuo eje mu gu fam ne mframa na be fa ne munukum no ba na awurade po mo soro no so ni ma wo ten ne no ososofo ten nyame ne na su kwatwe ne nyasnama no to na agya de bo won hwen ahwete nsnama bebre de tane wonani to asokan ena nsuo mu aka yiyedie nsuo mu nka ayiyedi se wiase nyina so ho da ho na wiase nyina so ho da ho efrise wateatea awurade ne hwene mu homa hyehye no tia sabidi o oduro ba bi o se na sase wo so me pese obia wo tie me no anhye no nso ba ma mafutu a me dem ma wo nanatwi anisa mama sami bayi ma ho fa na atro dem so amen also for we agidi nyanu ntina mba ediji enka fute bi gidi satan na ma nya nkwaji ama ye nkwase adwuma woje ma so amen dem share Christ ne wi okura no asase wo soy na bibia nya hu se asoda no asofo ni tumi kasa akowura asoda mo omu de fisa de konkro bia wote ho no ono ne yasa ne dua so me tira mu secret o konkro bia no bia wote ho a ya petini so moja no ono yasa ne dua so sa ho yemre chi bia ne ba ya pete onyankopon eba no moja dem so amen and to otomri kawura konkro bia na ntuma mu atwe it is what finish afadia ojira bontea uhuru sase na wusu ojira so amepa amen obadema anana gi adia na akaw adia ba de na akaw na denti na woni Kristo ntam otan dem aya woni wapo awurade ana awurade na apo. I want to ask you one way. Aya Christ ana apo ana asa woni wapo no akwanya ne da so da ho wose so baji na bidia wode obaya ba amen still emoja ada so kasa emoja me say ada so ya de ba akasa amen oh the person na dwi we are free program aye ba ye me se mani ajo abofo a de agiye akwai mo fa so tie nyame asem eye nshira amen yankopon won shira amen efrisa minim se nka akoba bi se ya difu aba na nka mo di mirika e we die Kristo nshira mo bon sam ka se ma Christ nshira mo ya dia ma wanwa so dia mo dia komapa abegina tie mo mfa sa komapa no nsoma wurade amen 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 manijio me hwa Christ so sana sanua no so na moja ni nsuo etuno na dia ba ko a me hia wo Yesu asanua no so da koran ama biribia midru ho ana mani age nipa me ansa ne abo ma asanua yanvanza kuru ya wudini akoro ya konkoro ni akoro nso ya kronfo. There is a 3 clause in Calvary. Yes. What you say? Thief clause, life clause, and kwa assembly. Anna murder. Jemeso amen. Amen. Omenyina nso ya bobo o ma assembly. So what you say? Yes. Kronfo ya bo na assembly. Bona assembly. Udini ya bo na assembly. Na mama nchira. Jemeso amen. Amen. Ana nkwaje ewura nso ye born asenu. The dabi ameka se wo ma preach. Wo ma kanyam sema wo ma so wo ye nyam dwuma no. There is a 3 clause.
Emuni ahe. So ko wura ho. Nanya Yesu Kristo hu asɛm a. Ha, oko fa miracle wo ye wudini. Cause nkwaje anten santirani. Yemeso amen. Amen. Bebre preachi, anso preachi aduane ntia. Bebre ya koromfo. Yes. Ya wrobo amanfo. Bebre ya wudifo. Yemeso amen. Amen. Eba to ade ase. Bebre ya wudifo. Okum nipa, hwie mojagu. So ono so beka so kasa. Ade wo wona akasa ma Christ. Hallelujah. Amen. Shalom so. Na adia hu ane sa Christ. Wama asena senu ya so no nyina wuwi. Ama mpete betutu wo mani. But ye bubu wo nam. Yes. Adu Christ so no. See ababu ni nam no atro se. Ni dompe mumu. Psalm 34. Ebuda. Wase ni dompe ba kokura mu. Yes. Enti nature say ye hweso awu a. Omo tam piano. Nipa wa tam piano. Me say me sua ne ho ade saa ko hu no. Ye friend Coronius. Jemeso amen. Amen. Me see friend say Coronius. Jemeso me see friend say Coronius. Where a soldier for a superni. Commanders and a couple years was a level. Or Tampiana or the one and 52. And then Sunny Moja, idea Frano. A goon so a one who bunko to you and was sacra. Opejan and said, yes, this man was the Son of God. Hallelujah. And what the Coronius at the sacra. One more chain tonto, I want to tell him on one say nine. Then Tomano, what you call the fear. And the young one was a Coronius. I tell the fear. Nanyamebo for me in who the other. Then the fear for the Pampimunu, a Benyagan Sacra. Yes, young mama. But so be a what your man again. And now you're Quadia door. Mr. Anquadia no Piamo, the David Nishro, a farm, a Sassia say a Pumo, Yawa Diamond the Pa, send the Pam Fash with Yanqua, a Denia Bacopa, a Denia Bacopa, a Denia Bacopa. That is what Jesus Christ. Yes. A Denia Cropa. Abratia. Somebody saw Papa where dear. I'm quite by your dear. Yes. Ubashiame. TV so suffer we are preaching. What does I mean do before from what does you do? Jemaso amen. Amen. Manu wa sampanu wo. If it's a young quachia at the mamekra. Yes. Manu ho. I am a dad. Someone should be there so what dance you be. I am a dad. So I'm a boy yesterday. Because we are a cow. Amen. Abratia. I didn't know how I was sorry. I didn't know how. Jemaso amen. Amen. I didn't know how. Last because I'm missing me. So me be a sorry mouth. Now I catch him so for me. Jai. And sorry man in my far one farm. Mo why are the name of me bumper mouth. So here na crocodile. Meme the other side money for one sign. That's how I call her from a Christian. Amen. Because men tea assurance for money. Me tea assurance send the pabenya the man. Down. Yes. About time. Because mra moja dia frishani wa mimui. Na urade Yesu enyenyi ni nsem firi mishunku ade. Na sa gina ye fofo. Amen. Me pese ni panya nkwaje. Yes. Enhira no so abawa jem pose wo pankwa. Me sira urade se onfa medomo. Amen. Wa men nkwanim. Amen. Yes. Na bia wadu bia asan. We ya wadin so okwaje sikaduro.
Jai. We are watching some new sign. Baman is one yet, me boy Jaman Manyam, me mammy would dimatam, me papa would dimatam, Baman is one yet. Sana tell them a crack on abortion, sister Jai. The Nipana will be one on Unimini or Badia. Amen. Amen. Mobian Kaduabaka. Jamaso, amen. Amen. Tia somebody. Mobian Kaduabaka. Yes. Jamaso, amen. Amen. Now, Jesus, a Quran, can be followed. Yakabi. Mobian Nuatam. Nejina ma Christ. Amen. Anadi. Because such a young son, you. Yes. Ayabakwasiya. Osro ni abai mesraw. Only Christ alone. One asena senu yaso. Ne person Moses time on you wadi. Amen. But the Israel for hunu. One only cobre wo. Jemeso amen. Amen. Ti asemi ye medi nyame di Israel. Medi nyame di Israel. So for me adwama amofo. Mele matali no nso bo adwaman. One year jump sanka what is abofo adwai. Nanko asiri tent. What the webi. That's the tent. So what you here? Yes. What's in the tent? Like your worship. We are Bama and who would have not no treska. Now go. We are no Sabajina gate no. Or perfofro. Where am I tell you? I'm found. Bama do be a baby or no better. Because no crowd money. Shall the body of the Christ? I said only one day. Jamaso, amen. Amen. Only one day. I did the body of the Church. Otutu home. Matrasi, masese. I get poor be. I'm an preacher and can you Paul? Yes. When you would be near one abeti Christian idea. What should have been Pongoto. I told one from one ready at the Tema Dumpe. Yes. The champion muti, and the Shafrunum. And so Christ, and meeting the middle of Damascus. My Paul, and your friend saw a sacra. Sakios, where you to Jenny Cranford, one day, or meeting Christ. What's any biasho? Yes, it's a form, and no fear. Amen. Bonnie son, why you need Sagu? What could be passai? What about Jamai? What did you know? A dear Bakupana year and the sober fire Swayura and Okrajam Qua. Jemasokasa, amen. Amen. Asa. We are said the Obra Pebi Abejao. The Obra Pebiano. One day will be channel. The future and I'm a dear man. Fanko. We do a woman qua and I see one munda. Yesu oda so sanu dua no so o se so bati na dia John 3 Mama in verse 17 John 3:17 obi antie me kan ba be 20 no 17 no o se na Onyankopon so ba no wiase se mabu wiase atan that time onyame ansoma Yesu wiase so mabu wiase atan emom onfa no so di wiase onfa no so ati wiase de wajiri die no de oje Yesu Kristo die no mu na tan bon some kasioma Christ bon some kasioma no mama was it the oje Yesu Kristo die no mu na tan wakasi so die ase mu na tan mu na tan the oje Yesu Kristo die no mu na tan yes to asokai na de onyi no mu na tan dada na de obe prim na koma mu na tan dada obabona dwempo mu na tan dada sa po kai meni hwa Yesu ni Opuna tenda. Kai. Ose sani pano. Opuna tenda. Opuna tenda. So wanyi nyankopon ba ko ni die nie. Na ye mom ni atemu. Wo wi anu ose atemu na wo bebu na nie. Se han na ba wiase. A highlight. Any Christ wa ba wiase. Ni pa do sum se ne ha. Na so sum na wo ni Satan no. Eni pa do no. Frise wonyuma ye. Frise nipa nyuma ye bone. Obi o ye bone ne tan han no. Obi o ye bone no.
Otanhano. Omahano. Omahano. No amunuma wate. Na do ye die ye no kora ne tanano. Abahano. Send nyuma ebedad. Every say. Oye na wurade mu. Amen. Jameso amen. Amen. John Pobra 35. 35. Ejano to oba no. Was it ejano odo oba no? Na odinyama nyina hye Odinyama nyina. Odi ahye ne ba ne nsa. Ya ojo oba die no wodan kwa. Bon sam kasiama Christ. Was it the oji oba Yesu Kristo die no? Wodi oba dan kwa. Hey. Na de onti oba no le hunu kwa. Na da ho no. Yakopon abufuo da no so. Yes. You see one day was in ko. Hunu kwa da. Hunu kwa da. Froko. Hunu kwa da. Ajira na Yesu die Yesu. Hunu kwa da. O jawasam. Hunu enkwa ne da. Awen sa wo se asore. Hunu. Je be so amen. Amen. Was it the only oba no? Hunu kwa. Hunu kwa. Na Yakopon abufuo. Na nyame abufuo Da no so. Da so. Mempasa nyame abufuo beda so akọ owuom. Amen. Mempasa nkwaje aya wodia. Amen. Anana dwi wakade aya kyerɛ wo. Wakade aya kyerɛ wo. Abratia. But Jesus Christ is the way, the life and the truth. Yes. Wanana kwan no kura anankwa. Amen. Christ is the way, truth and life. Yes. No one comes to the Father except by who? Christ. Only Christ alone can give you life. Don't play joke. You need kwani mienu aya one pair. Amen. And kwaji yenye nipa mienu na dema aya Christ nkwa. Amen. Whether like it or not, Jesus Christ nkwa. Sorry, you know. Amen.